mulam la ke than sai nil tum ka long la CM aphan mate kar beng long pen ke hai bang kho MLA aphan he kame nut bak nut phan ka HAD mate hill area development cabinet pack confident ministry pack confident so puthak na le pu ali arjulong nilita social media long penana tum la hailam kaning je kar beng long pen bang pho di mahasau pen nut bang trok do la bang trok bong pen Assam cabinet long jok manda di maklong pek pon pe pu kan niligi puje bang ke lai lo je ilitum amunit tum la so daud long do nang ni ilitum mongni la so daud long do ne ilitum ke kar beng long pen di mahasau already bang hini cabinet minister do CM tum da cabinet minister reng lo la pen niligi puje bang ke HD puhang ju HD ke lagat non akam do welo HD ke nili Assam government fan chuning ri bang lai lo HD department ma se hadak pen pavedet na po atema 95 aninkan Indian Constitution Amendment 100 panathi hala bang so 30 department bang non bang nirige chinia teng plongte ilitoma CM akehaya bangke la so 30 department additional 30 department la inherent subject lo apot lo hai la se additional pu la se afrang pen around 40 subjects la se la so 40 subjects directorate jong si karbeng lo arlo dolo plonde HD minister piakam dola HD akam se avilo HD minister ka akam se avilo nonge athe ka control ji ke CM se control ji mati HD akaman ke kenesi klempo lasi karbeng long pen nilige chinia tengke lituma kaching hona MLA lo ilituma CM ke hai lo alangli cabinet long ar pu dengen de banke lagi si wise decision lo lapen non la bangso 30 department abanke nangli langon je additional 30 department abanke 95 aninkan masi April chiklo Assam Legislative Assembly long si unanimous is resolution do hala so resolution tenglo plongte angtona department mukha bangta ladak nang piapo asab kene executive power mukha bangke nang transfer lo 95 aninkan si lansi laso aninkan masi 95 aninkan masi nilige chinia tengke Indian Constitution ta isi amendment 1 lo laso amendment 1 pen phike legislative power bangta nono bange ladak Karbeng Long Autonomous Council pen di Mahasau Autonomous Council long ko lasi haladak Assam government long bangke HAD hill area development ko department bangke akam sevelo hill area development akam bangke di Mahasau bulonde di Mahasau Autonomous Council CM si langpo Karbeng Long bulonde Karbeng Long Autonomous Council CM si langpo lasi ili tuma muni tum lasong bang controversy ke wan penan social media long nilita theklong hai je Karbeng Long pen bangpho di Mahasau pen bang trok MLA to phan mane ignore det si inut bak phanda minister pipe bo kali niligi chinia tengke athe cabinet minister already kido tanglo lasi ili tum non ke nang sora bangke hala 30 department mukha directorate bang immediately mantu se Assam government bang nang transfer jima nang transfer de lo plon HAD akam savelo amben legislative non la bill ke do jagalam klanglo je jaga bill ke han ningan troxinar cap 2019 pen chenglok non anta jaga bill ke HAD long pending ko laso bill mukha ke HAD long dami aron veke Bharat kachira rono alu tenglo ponde lage direct governor long sidampo governor jong si pene kindia thai do ponda nang return po Karbeng Long Autonomous Council ba di Mahasau Autonomous Council along sidang transfer po ladak reconsider nai pupo lapen labang so reconsideration claim tame ba claim te tame puthot governor long lelo plongte governor bangke labangke SN bangke nang pivek nang po lasi legislative alam bangta labangta confusion ki duji alam ave nilige chinia tengke lapen labangso a confusion kavidet nahi po alam thia puthak abangke ilitomara tum ningje jesi penan social media lo bangke minister ta kelong dun abangwe pene pusipu sila niligi puye bangla halo ye Dr. Tuliram Rohang ke lage wise decision podim bangke la halo alangli lahai ka implement ye phaselangli ka bor ilo lahai claim lo polong de cabinet minister ke non ke HAD minister polong de akam avege cabinet minister HAD ministry long ke kam sabe angtona development daksi doet po lapen angtona power ke bang ajia fansi nilige matha tenga bangke Karbeng Long CM Dr. Tuliram Rohang ke hai bangke lahai selang li claim bom lo lapen laso department bang lo polong te lage
HED minister athek si suselo ke sosial dim bangla hello HED pulong te hadak asam longe ise department ason si pinchong mati sita da Karbi Anglong lo banglo pulong te laso around 40 subjects ba department laso department ahem phupang si Karbi Anglong si man po lasi langam lo pulong te asam chief minister power and function ko an magido laso pen chingbar kai si Karbi Anglong si am bangta dukoglo lasi asam long ke deputy chief minister arengan si non dukog mati lasi nilihin puye bangke lage confusion do nangne la ministry deng det bangke lage wise decision lasi ilitum kadu gobe Karbi Anglong lapen di mahasawarat tum bangke Dr. Tuliram Rohanga ke hai ke Japon BJP apan chorobek nangi including di mahasau MLA lapan kadu gobe labang trok apanta Dr. Tuliram Rohanga hai si ke Japon mati hills pen ke lasi la soteng lo polong te kadu gobe Karbi Anglong arat ke parti chifu pe pin pen माने के कांग्रेस ताहाय माने के APHLC ताहाय माने के CPIML ताहाय माने ASDC ताहाय को माने के कोपने पार्टी ताहाय BJP det polam gali lase angtona party bangta non Dr. Tuliram Rohanga hai apansi kachuru pinangji lapen alang lifan archunai pusi nilihin penge nilike mathal